Iawn te, mlaen ni ar cystadlu, ac yn y gystadleuaeth nesaf fyddwn ni'n canolbwyntio y band a Cerddorfa dan 5 ar 20 oed. Yn cystadlu yn y gystadleuaeth yma mae band jazz Ysgol Tryfan, Cerddorfa y Frenhines Elisabeth, Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth a band jazz Ysgol Freies. Ag yndi mae o yn ei ôl, neb llai na'r Rhys Taylor, pnawn da Rhys. Pnawn da, chi'n iawn? Da iawn, a sut mae'r Groovy Chick i hun heddiw? O, mae'r Groovy Chick yn dda. Chymod beth, fi wedi cael mug special iawn i chi heddi. O, beth? Ie, byddwch yn barod, reit? Oce. Mug dy fi, sydd yn gweud, dwi'n caru Tristan a Heledd. Ond yn anffodus, mae fe wedi sgrifennu mewn inc gwyn. A dyna... Rhys. O, ie. Ond y sentiment na. Diolch, Rhys. Sut wyt ti heddiw, ti'n iawn? Dwi'n da iawn, diolch yn fawr. Da iawn. Dwi'n mwynhau'r cystadlu unwaith to. Gwych iawn. A ni'n just yn deud wrth fynd fewn i'r gystadleuaeth yma na, gystadleuaeth band a Cerddorfa, mae hon yn gystadleuaeth sydd yn enyn lot fawr iawn o ddiddordeb yn flynyddol, Rhys. Yndi, mae fe'n gyfle ffantastig falle i fandiau neu cerddorfeydd mewn ysgolion, hyd yn oed grwpiau bach, siambr dod at ei gilydd, a'n enwedig dros y cyfnod clo. Wrth gwrs, dyn ni ddim wedi gallu cwrdd â'n gilydd wyneb yn wyneb. Felly, dwi'n mor falch bod y gystadleuaeth yma'n mynd mlaen yn rhithiol, a mae fe wedi bod yn fraint unwaith eto cael gwylio'r rhagbrofion, wrth gwrs, ar-lein. Ffantastig, hollol ffantastig. Da ni'n symud ymlaen nesaf at griw Ysgol Uwchradd Frenhines Elisabeth, Gorllewin Myrdyn. Dwi'n dweud pnawn da, very good afternoon. Stella Kirby, how are you today? Hello, fine, thank you. Good, good. And whereabout are you? I'm from Carmarthen, but we got stuck in traffic, so I'm currently in a service station trying to speak to you. And where are you heading? Heading anywhere nice? Home is only where I wanted to be to speak to you today, so home hopefully after this. Good, good. Tell us a bit about the piece you're going to perform today. It's called The Cup Song from a film, and it's a song that's got the lyrics, You're Gonna Miss Me When I'm Gone. So we decided to do that because it's obviously the arts have been missing, school's been missing, so we thought it would be appropriate for the pupils. It features like an ostinato at the start, which involves a cup. So we taught all of our Key Stage 3 this cup thing, and then they videoed themselves. So we, as well as our musicians in the school, it was our Key Stage 3 or 7, 8, 9 to do something practical as well, which is fab. So we've got over 100 pupils altogether, which is pretty cool. Wow, Sarah, thanks very much. Diolch yn fawr iawn. Dewch i ni fwynhau felly perfformiad criw Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth.
fel ddedodd Sarah Kirby fanna, dros 100 ohonyn nhw'n rhan o'r perfformiad yna. Cerddorfa, ysgol uwchradd y Frenhines Elisabeth, Gorllewin Myrddin. Oedd hi'n drawiadol iawn yn dod yn weledol. Iawn te, felly dyma ni wedi clywed y 3 i gyd yn perfformio yn y gystadleuaeth yma. A Rhys, oedd hi yn gystadleuaeth wych. Mae bob tro, bob blwyddyn, mae'n codi'r tôn llythrenol yn y pafiliwn, ti di arwen, wi'n gwybod. Ac unwaith eto, oedd e'n trosglwyddo'n arbennig o dda dros y sgrin. Oedd e'n hollol wych. Mae'n just yn gredyd i pawb sydd wedi bod yng nghlwm ar brosiect, o'r pobl sydd wedi rhoi'r holl beth at ei gilydd. Fydden ni ddim yn gwybod ble i ddechrau i patio popeth at ei gilydd. Mae'n hollol wych, a mae fe just yn adlewyrchiad o pa mor galed mae pobl yn gweithio. A i fod yn hollol onest efo chi, heblaw yn arnhafod, dwi'n credu dyle'r 2 ysgol yma ddanfon i fideos at y bobl bwysig yn San Steffan yn y Senedd, a'r pobl yma sydd yn bygwth torri arian a chyllid tuag at gwasanaeth y cerdd, a gweud wrthyn nhw drychwch, dyma beth ych chi'n strwywan wrth wneud hyn, achos mae'n anhygol beth ni'n brwydro ni erbyn ond pob clod a chwarae teg i'r holl ysgolion sydd yn rhoi gymaint o ymdrech mewn. Mae'n hollol amazing. Ac arweinyddion hefyd y gwaith caled maen nhw'n wneud? Yndi, mae pob un jyst yn rhoi o'i gorau. Mae'n rhyfedd iawn yn dweud i rhywbeth bach fel Eisteddfod. Mae pobl chi'n sôn dros glawdd offa, dyn nhw ddim yn gwybod beth yw Eisteddfod, ond mae fe jyst yn profi beth mae Eisteddfod yn golygu ni fel y Cymru. A dwi'n ffoddig fydd y gystadleuaeth hon a'r Eisteddfod jyst yn cario ymlaen am byth. Wel, ti'n amlwg wedi dy gyffroi gyda'r gystadleuaeth arbennig yma ar ddiwedd wythnos Eisteddfod T. Siwr wyt ti'n gweld y canlyniad heddi te? Anodd tu hwnt. Gai diwan gyfarch yr holl ensemble, hyd yn oed yn y rhagbrofion, ond yn enwedig i chi'r 3 dath i'r llwyfan. Ond yn anffodus, ni'n gorfod troi 3-2-1, 1-2-3. Oedd hwn yn anodd dros ben. Felly, yn y drydydd safle, dwi wedi rhoi band jazz ysgol Friars, llongyfarchiadau mawr i chi. Yn ail, mae band jazz ysgol Cerddorfa, ac yn gyntaf, in first place, ysgol uwchradd y Frenhines Elisabeth, llongyfarchiadau mawr i chi. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn. Congratulations from the service station. Sorry. You deserve a latte. Yes. Sarah Kirby, it was so striking to see that piece with all the cups. How much of a challenge was it to master? It was a challenge for me to learn it first and then teach it to them. But they really enjoyed it, and it's just nice to get the children actually doing something musical at home, you know, which was a real challenge over the lockdowns. So to get them to be part of something like this is incredible, and we ask past pupils, teachers are involved, all of our instrumentalists who are learning weekly anyway, and a big thank you to Comanche Music Service for helping with this project, and our senior staff. It's just a big team challenge work, which is it's amazing. Thank you so much. I feel a bit emotional now after the whole year, so thank you. Ag na, mae'n meddwl gymaint iddi hi. It means so much to Sarah. You know, she's put her heart and soul in this, Rhys. Do you have something extra you'd like to tell her? Yeah, I mean, honestly, it's quite emotional for me as well, and I've got nothing to do with your ensemble, but I know how it feels, having gone through the system myself. And I know lots of the staff that were on your video, they're past colleagues, and I was on youth orchestra with some of them as well, but we won't go into that. I'd just like to thank you. I think your ensemble really symbolises what we need to do at the end of such a horrible, horrible year. It's a huge credit to you, and you've encompassed the spirit of music. You've brought all the ages together, of all ranges, all standards, and to be able to provide something like this is pretty extraordinary. So yeah, thank you to you and all the staff, and of course all the children and all the parents. It's a real credit to you. Diolch yn fawr. Oh, thank you. Diolch. Oh, well, go and enjoy your latte and a cake as well, Sarah. I will. Dyma ni te, dyma'r dyfarniad
Yn y pen draw, yn drydydd, mi oedd band jazz Ysgol Uwchradd Fryers yn ail band jazz Ysgol Tryfan, ond yn fuddigol, ac oedd hi'n llawn emosiwn. Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, rhanbarth Gorllewin, Myrddin, a llon gyferchedau mawr iawn i Sarah Kirby am greu campwaith.